Halo dear viewers, Yerok you try. Oh, kepara banget tu Yerok try. Timentangan ketik pat CV dah kan kawai ke video. Oh, ngan pen ki ya gitu ki. Mensim baman bagi mensim niam nong fi. Bat kumju ru om tangkat tan re haju apor kan ka video. Kan lek kumno kan pen ki im ya gitu ki ba terang sisa ke jing sisa. Kiba terang ke jing sisa kiba don gi mensim niam ang fi sa bitar ha angkin sa text in sa comments lai project ta yoro try kami lai yani napdeng jong fi kitu kiba kani ka video kan sakta pinsawan ban kala mod ngisi ban penduai fi ban penbe kitu mensim baman bat ban pen baptis fi finyo pediang yu mensim bakhu bat findan no hima jong blai fin saya try lang mengi ban le alam tong in ya ban yalap gospel tong in ya sedang no how to PH sishan em yo Jesus Christ ne pi subu atnyam. Oh pet ngakran da jing iet film dai mga bitar dai. Akran fi da jing iet menta. Toh ngini pet ya kan ni. Anda keli ya baro ki balet jing seng. PH sisha ya Jesus Christ ngau bahakin rakti. Nanget baro pi bajulet jing seng. Ken rakti wot dah bakloi. Anda kelipat pi isi ni em yo sultan baro kin ong nga isi yap ya sultan tu ngini tunjuk pi how to ngi it sishan em yo Jesus Christ lani ni suit niam anda kelipat ya pi menta namar ba pi ong ba pi it yo Jesus Christ how to PM em kajing em ga bakhu pet kawai gadak ka ba pi it sisa yo Jesus Christ kadai ba pi em kajing em ga bakhu namar bo Jesus Christ uang o Petras uang tulong pi gi bakhu mo kum ukpa jong pi ba beneng ulong bakhu PM em kajing em ga bakhu kadan em ka sakhi to menta kaliel di ong ne na em shan em kajing em ga bakhu ne nga shulet jinge seng ne mar sendap jinge seng jan miet la let pit plim jakhlia mar san lat ka singi utrai la let bat kas isamla jong fi usamla jong fi ne ka samla jong fi banyele aurea nak ta de banyele aurea bat ka tanga ki briu bat pis aida pis ong yo blay bat ba piela it kam de ka ta ka tin jong blay ka ong tin jong blay na ka city nong koren ka ong banlat na ka kam aurea atau bang ubriu dan la ka tanga ni ialah utanga kabriu kan dan ialah utanga la ni ubriu dan ialah ka tanga hatu pi ong ba pia i ba pia le aurea ne dan pat ki ba ya aurea ba ka tanga ki briu kali kan ni pi dan sishan em ka jing em ka ba khu nya kali fi nang ni ban pen ki i jing mut la khat yang ban pen ki benta hab dei banga nga dam neng endrei ka ublei upha i ban yalap ya gospel shaban ban kali shapi it shan em Jesus Christ na pi sudan hakaniam ma how to P1 jing sen shakayeng ba kentang dakino kiriam samla pet ba ma dakino kiriam P1 jing sen hatu ki long ki ba dai ka buram ka akor ne ka karyam jang fi ka pen kwa brai ki wei pat kali di hatu Jesus Christ ladawan Jesus Christ un sobang un syong na mo un tanat un syong na polpet ban i gini ki jat riam hatu ka pandan buram ne em yu blai hap kali ta ka pandan buram ne em ya u blai u ba pi mani ba pi wan ski yeng mani ha pi dan ki yeng mani pilat ka dega pi ong ba dega jaka ka ba kentang rai man ka sngi utra ila ni ki sngi special mo wi dan ki Good Friday ni kita ki kino kumno karyam nong fin clear dia namar bang ni yang keren me ka jing sisam dei shu banya keren jali je namar pa ka jingwan try ka jan bat ngam kwa efi bapin sa ka dom kwa sha bapin tip sha ka jing sisa bo Jesus Christ jong ulong bakhu bleu ulong bakhu ya ban rikhu ya la ka do not ki jing mot perkhat
how to tenju blai usham sobhan em Wapiwan dak kini kijat riam. Wadong bau bishar saya kariam jikubai. Ngam ngap keren ya kajing sisa kata. Iwan syakaying jong utrai ban mani dadu kadok not. To mata pilat syakaying jong utrai. Pi praise and worship pi shu ruai tang bala ai katu kajing ruai na pi mut sisa na. Pi it sisa em Jesus Christ kan dan sisa em kajing it ya Jesus Christ kan dan em kasaki. Ni tang ban pen pau nam na bapi pau nam bapi bahasur bapi o kan don shishan em kasaki Jesus Christ uang wat om ki barok ki ong hanga atrai ritang kita ki balik ramon jong khupa wat ong hanga wat mani tang deki sintur rei kan dok nut kari mandan kari man iet shisha yu trai pi dan kan yam na pi dan yu Jesus Christ to lada pi da akti men ne pi ong ba kat nungut na pi ki ba iet yo Jesus Christ how to haba kumta pi kam iet yo setan yo Jesus Christ bet nga kali kan ni ba pi kali yel di simat nga ngas kali yel di simat kan ni ada syong menduai kala ka bomot ka pa shubling ong try dan gajing sarong kadang hap men kali hap men yarap lang lakhat ni man yarap ya gajing syam to mental accident dah pedan jong pi bong ngati ngam julik ti kita gejat kam ngam ju plem aurea tengam ju tiak te bakal tengah ki beri ngam ju lek ti kita ki da pipen kesan bang asmat ban let jingesan tungin ya tenju pi menta kat nusin pat pia kran sapang uji sukres bat ki bahie basam bat ki parlok para jor jong fi ha college hagi jakatrai kat nusin pila ju ya kran sapang Jesus Christ piju penduai beriu nam Jesus Christ uang kini ki dakin bot kita ki banget pat lada pidai ki banget sisa uang Jesus Christ uang kini ki dakin bot ta banget kin ya be no i suit ya kerteng jonga kin ya kran di ki telit di batemai kin mot kin ya duai ho mensim kin ai kat nungut ne pila di sya ba itu parlok hadukan tang ban duai di syar pila ran tapi ju yalap ne mi sepang ka jingkala ka bomot badi ban em ne ya tu khana pan yaki kam perthai maman laksi ju yalap yu Jesus Christ lada it sisa yu Jesus Christ da yu Jesus Christ de bandan ningkong teng baki beri ki dong baklek bit nomor balai ba pi it yu Jesus Christ tak lak por pila puli kot ba pila puli Bible compare ha jing train compare ha school na compare college pi ju yalap ne pi ju share em yu Jesus Christ to lada pi ong ba ni ba ya lap lam ler ai ngakali menta kan to lada pi ong ta pi dan sisa ne em yo Jesus Christ pi la ya lap ne em pi dan em wat to pi public ru pi ya lap ne em personal evangelism pi dan em to ini kan tenju syapi ne bun gitu girang ba pi ong bangi alam bakla ne pi bun ba pi let seki yeng ya breu seki ai bun kai thu khana politics ya tu baik tang siapa ka spa ka pau ya tu pa sangka ekonomi ya tu ki bejingja ka pertai hari pim ya banong ban ya tu sepang Jesus Christ man kerana ta ka jiklamot man kerana ta ka jing im khut kamdan hatu pi ye sisan em Jesus Christ na pi sulet jing sang pi mi jing sang ka ju skaju no ne ki kentai ki tu khana lor ni na bun kai thu khana lor ni no pi ju discuss nem spang Jesus Christ pi discuss nem kum no bangala pen sobha yo Jesus Christ man em ga jing em ga bakhu ban i chi sai u kat no sin chi ski pi duai bat puli ka Bible la pi ong banga i chi sai u Jesus Christ na pi i ya kan yam da kat no kan dan em ka personal prayer life jang fi kaba pi i si sya ba pimla si sya kelam da duai pimla sya kelam da puli keti jong ublai pinan katakan jing terang keli el dia gini how to pi yang na pulpit ban keran na yeng mani kat ba yu para marjan jong pi isi pi syun ba pi be yu na ki yeng di sam jong pi pila yang ni ki pulpit rei pi dan ka jing i yu para marjan na pi be pi syun pi isi yu para marjan pi pile politik si u na pi keli kan ni syanga keli ni dak banga iet ya fi dong da pi be na ki yang sam jong pi sile dan bor bat pi be ki beri nek sinagog fi na ni ki niam jong fi be no
tang namar belai baki pendap ya hak jong belai bala datang tang bla pen ki umen sim jong belai ya ki ban let yalap ski wei hala ki hap pan jingbet na fi hoi ban let sekitu ki festival dema sekitu ki tamasha ki ai baro on fi ban let situ ki tamasha situ ki jingya bam sngo bha ki khun samla ki la ban let ki jupan permission pi ju ai permission ki na ki let kat baman na pim ong ai na pi su ong nari na respect ngakran ya jing si sam ta tingin ya keren bet ya jing si ikun samla kabalang ki babun ba be let situ ki festival ban ya di sngo bha ban ya le kaman sngo bha mo ban ya enjoy ban ya syak tu jingtam ksut ki jingtam ai ma kat badan kan ong fi ke bang pendan buram yu belai kita masya ki ba per ta pi hapan ai permission ki hapan pan permission na pi tementa balai pat anda kilat yalap seki street preaching kilat bandan rekat seki praise worship ki ai ki ba le do men sim khot bat pi khat jing khan ki pi ai notice seki pi serve notice seki bat ki hapan pan jing bet choi fi tang ban yalap napo ki napo ki surok nei adan makani nga ye ban yalap mo ting ayalam lang ita iba ngong pin keren no pi yang pi na balang idang dan ke jing ting te palai ngong pi bahap yalap yu Jesus Christ dan kam se ban dapan jing bet nanga na ban dapan jing bet na no bilet duai bru lagi kan ari la dekim dan kam ban pan jing bet pi gilet si tu ki tamasha ki ai gilet ya samla pi i pelen ki ya samla pi tip ka jing am aurea ki pi hap a jing tho se ki na kile la kale te balai ban yalap gospel ba pi khang ki kena samla pi khang ni ki ai hatu uji su so bha ta hatu keren keren pet ga keren ya kan ban plit te khmat jong pi dem dei bang isi kumno kan nim ta hap dan permission ban let yalap ya gospel si bri ban let duai bri ban khia i pang kat bau let lem let aurea pet klem jaklia let ci tu tamasha li pim ong i ra pisu keren nari fidan ya jing sisa te keren kan bat habaki bri ki lawan sya jing sya pile dan bor ki pibe na sinagog kile ayu habaki kala ka bomot ki let pen baptis kila em ga jing em ba khu pile ayu pibe na sinagog kat ba pim ja ayu ti kena samla pat pim ong i pat tang dau bri lawan pila khanrai ki ka keren jing syawat ong baka balang jong ni ka ba sisa ka bala tei da uji sukres bun bang ni ka nga shay i hapo ki text ka balang jong ni ka ba la tei da uji sukres ka ba sisa pipen kesan sisa walet pen kesan tang dikin tien pat syano ki saki pidan sisa ni am uji sukres pas ka keren nang ni para banga shirham nga i uji sukres how to tenju sisa la da pidan uji sukres pilat lut na am nakat kerni bam kwai siapa di duma pok keren si pok kerni pet film pok kerni pet film jaklia pok no ya show ya dat pok ya temsi pok bitar pok tek pi teks tu pi ong ka balang jomi ka basisha keren ni baba oh jisu haleluya rabba yanda rabba seke tu man kata trai du men si bakhu trai namar trai ngatrang bagi beri kin yo ke jing shakin kin lat na ka jujok hatu belai usung bah om tahu seong pi ong kabalang uji sukres kabalang jong ni pi sakhi nem dah kajing em jong pi pat kajing et klam kajing le ka bayap ong pol dar pi dan syak ta sakhi pila sulam ler ong ma pi de ki kris lam ler kan wat keno iki wei nak keren ni dah kajing sisa namar ka kris lam ler uno bau dan ni kajing em ka basisa welap tu welap ndai kadan kalam ler pikres lam ler kumno pikiran ya kajing sya pang Jesus pi ong ka balang jungi basya kajing em pat kalam ler Jesus Christ khat mangin em kajing em dai tang man keren kajing em ga bakhut kajing em basya hatu pila let sisa em ban let yalap gospel ki bri blangap kajing lin basni ra pi ong kan yam jungi ka balang jungi ka thung da sang Jesus Christ sano nga i duna ba yalap street preaching menta sano ka tu ki bri sya te au drugs kisah te akakiat kisah te ak aurea pilet sisa em ngambi i rai tu gibat tak ngam pat i bapin yang nak tu bapin yalam
Oh keran syai ka jing si samta. Si bun ba ki briu ki ka uji su ong ka lengka ka berli ki nok trai ka duna. Ka bun ki kena samla ki bayap au drok samta. Mat mentangi sedang banle ya kani. Ngai sedang banle si satu fi para bangat ngayalap ngalet sya ki street preaching ngalet. Amdai tanga personal evangelism kat no ki bri wan banduai ngi pen be ki tigi mensim di drugs. Bon ki bidan ki bayok lat lut. Ki lat lut nak kiat au drugs nak ki jinglien bas ni ngi le si ya kata. Bidan ka saksi ka kran ni. Ya ka saksi wa sya. Rai habang sedang banle sedang banbu itu gi videos jing pen baptis piong bangi ak tamasha bangi ak drama. Au beli sa panjing kanya fi. Kat nongot pila jila yalap. Kat nongot ngakuran ni namar bakadan kajing pen ki mensi. Ni yala dia fidang syate syakum. Kajing di duma kajing bam kuai puk no. Kajing kran si puk kajing ya bitar beri kajing ya syok ya dat. Piit ya kadiam piadai. Pimdan ka saki wisha. Tapi ong tang ni social media ka balang si ka balang jongi balatung no Jesus Christ. Lada pidan sisa. Ya se tek sang ni. Pun yang tu number baladan. Mo ngani yalap bat fi hamat pran ka kloy. Ngani yalap lagi singi sanding ngani yang pin yang mafiru. Ngan ai mau pi situ. Nomor pi ong ka balang ka basisa tu balang basisa kilet ban yalap gospel te keleng-keleng. Kim syong ti sau kontrol mesti teks tang social media. Mabidan syak ki iu teks yang ni. Ngakloi para banyarap. Ngakloi banyayang lang bat pi. Pi dei nak anu ka balang ka basisa na kumno pi ong ru yang ni alai. Pila mat syan um Jesus Christ. Pidan ka jing saukian ki mensiam. Paling pen baptis untung hidan saukia syak ki mensiam. Ni dale ka jing pen kala ka momot. Ya, ini yang hamat peran ngelap iki beriu. Bagi beri bala syate de kop kin lat lut fini isha. Rai kita bersyukur no Krislam le rigi beriu jong belai. Pila syukur kesan rempai ram darbar au. Ngakren ni dak jing iet om ngabitar. Ngakren namar bang apen ki kini video sanga ki sang pen ki pertai. Let's say pi bitar bang akren kan ni kal akta yu tu kusut nyam badan hapo jong fi. Tu kusut nyam la bitar mentai fi. Ula ki ula keluar no fi. Ba fin lat lut no fi. Ada ula ki kan orang finga duai fi fin lat lut ngam isi dai fi. Fi teks ni makna ngam isi orang duai tu baru Jesus Christ orang duai tu bakran sniu fi. Duai tu balik sniu. Oh raka bayan drama seke. Ngam duai ni ba barang train kusut nyam tau pen bitar i. Ngakran ni ka jing lat lut kala ka momot ngam hukum tu kusut nyam mi ka fi fin lat ka jing lat lut. Fin em sya kata ka jing em ka basisha bat ka balang ka basisha ka de ka met jong Jesus Christ. But kan shot ngam lagi sut nyam kan shot ya fi ban comments ni ban text lamwer ban shoot text klam dan nong rem ngam fi. Papi iet ya ka balang palat ban ya ka ba iet ya Jesus Christ hak ja ka ban iet ya Jesus Christ wala syayap fi halor ka ding na Calvary. Ka balang ka basya ka met basya ka dai mafi kita gi balayok khana ko umbat musim ba iet sya Jesus Christ. La kana ka takjur bat sanga bet ya fi. Haka badai sebiak ke para kita di basyat comments. Oh, ya roh terang aku final comments nak aku tu maksudnya mun mi mingin yok menduai. Kelak kadan je fi bafit kelak ka momot no. But each sayo Jesus Christ. Am syuk man syuk kabalang jong ni kabalang jong ni. Belai kloi ban mak fi ba fi kelak ka momot. But pai syu dala ka dok not baro. Compare wat lapi la buat niam deki post niam wala PM ka kam auria ka ba jersey compare ngakren ni gila penlek deki spak ngut la jan kot deki hajar nong fi ba gila penlek ya kan ni ka jingkala ka mumut one shi center jumi tak siang how new number tak siang new number ngini rap ya fi syang ngini rap ban penkala ka mumut man pai shu Jesus Christ fin yo ka jing lat lut ka ba pura Jesus Christ da like, da share kan video, da subscribe para banget. Oh, ya roh utrai na mentaka buram je utrai. Ngat ublay on kerkul yang bakal video.